Dva preduzetnika, jedan iz Kine, a jedan iz Srbije, pre 5 godina pokrenula su zajednički posao – izvoz srpske robe na kinesko tržište. Jedan od partnera, izvršni direktor preduzeća Aranija Vita, Nebojša Terzić, kaže da je posao pokrenut u gradu Ningbo, koji je sedište za saradnju zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom kroz mehanizam 17+1. Mi imamo obimnu saradnju sa Kinom u oblasti infrastrukture, energetike i svega, ali smo mi primetili da ta saradnja u oblasti malih i srednjih preduzeća je jako zanemarena i onda smo hteli da kroz jednu platformu objedinimo ono što može da proizvede srpska industrija, uslovno rečeno srednja i mala, i da to ponudimo kineskim potrošačima, zato što je kinesko tržište ogromno tržište i iz dana u dan raste. Proizvodi koji su najprodavaniji, a koji dolaze iz Srbije, su vina, ali i kafa i voćni sokovi. Roba se šalje brodskim kontejnerima, ali zbog zaliha u Kini jako brzo stiže na adrese kupaca. Naravno, mi smo prošli nekakvu rigoroznu kontrolu kineske države, koliko robe ima, šta je na stanju, šta mi možemo da ponudimo i tako dalje. I prvo se predstavljala Srbija nekih 10-15 minuta na prvom programu kineske televizije, to je zamjenik ambasadora pričao o Srbiji, i onda su krenuli takozvanu online prodaju. Mi smo prodali recimo kontejner, mali kontejner, aj 12 paleta ili negde oko 10 tona, Don kafe smo prodali za manje od 7 minuta. Guo Xiao, Nebojšin partner, došao je 1999. godine u Srbiju, a 2017. godine ponovo otišao u Kinu i, kako kaže, našao novi put za uvoz srpske robe na kinesko tržište. Znači, kada poći posao, to je najteži. Čim počeo, idemo na gore. Zato su ovo srpska roba. Čim proba, ljudi sve volimo. Kažu, evo taj ukus olokvala. I taj ukus volimo. Kako ističe, zadovoljan je trgovinom. A na pitanje šta Kinezi vole najviše od srpske robe, Xiao kaže. Sada kafa. Naši su u 3 grada, ne, u više grada napravio 12 kafići. Znači, naši kafići to su prvi modelo. To kafići nisu kafići, to kafići su agencija za turistički. Taj kafić je kao prodavnica srpskih roba, znači i kafa. Zašto napravi kafići? Kafići u Kina svake godine 30% vlasti koje više voli pije kafa. Dva partnera imaju u planu da ove godine otvore još kafića u Kini, ali da srpski turizam povežu sa trgovinom. Naime, u planu je da kineski turisti dolaze u Srbiju i posećuju mesta na kojima se proizvodi vino, sokovi i njihovi omiljeni proizvodi.